Yo, there's a boy. Ndambura ndra proposire ndahikania tiga gutwira ndeto cia urimu icio ni cia 2024 this year be serious horo wa prank na wa no cio ugatwaraga cibisa itagwata gwi cibicura nyamu cia ciana njuria inani so mama urimu ucio wa guturia maru na kuu ndugaturehere mwaka uyu yes ukikihora Torari horo akunyitira mwana na wajagi urimu wa kuhikari na kubara ukikihora uri ukiugua torenda sai sorry kanua know when to talk, where to bring nonsense and where to bring seriousness. Timing. This year 2025. Timing is the key. Maga muthikiririe na marori wa miaki na Membe TV guraga hano muciĩ wigue wi mucigeto muro wa Kimani riu ni njorua ici citu cia Kameme FM no Kirumba ina Chef Kathemba o hamwe na Stacy wa Digital nyama akionagia ciuria ina Chef Kathemba aragiuka na joka akiuga ati hi ni mwakimenya ndira propose kada propose ro wa Kirumba haria raki hani atagicenjia thura kidogo amwe ndeto cia na twatigire mwaka wa 2024 haria makihanire tamage kacha ngoda guthomera maoni tu maigana ona imathi muno ni meri itukona Lopez akagwatiriri wa Kirumba ndungienda kuigua cia Gathemba no riria ukugwetwo na karaiku ucokagira hau muno tiga gukorwo na wiru akiruta wake haria Lopez Joan bado akagwatiriri ndunagenia Jen Murage akagwatiriri well done wa Kirumba for the first time iyo ng'ombe ati kunil down agicoka agitheka muno ni maundu makirekereirie hari uguo ngimagisupport muno uyu na ngi uyu ungi moni makudio ni mariko comment hau thi utuike wa gushare